Kristo longki krolasohen Bini ng kanansi Arnam puyo krodoma Abanterik po ng chiseledoma Jamin sa lolong puro Kikropolong sa poetine Labang kikropo kaya kiti Nang kikropo heng si doma Ang silang patha Lokang tinalong puro Kristo yo kikrolaso ahuike Papalong ditango Kristo long hengo Aro kiti tangaleng kiti pakete Nasiwang mapapel di kami Anam kareba di pango dumina Kristo long kikrolaso he Hindi ng kanansi Alam po yung krodoma Abang terik po ng chiseledoma Jamin sa lalong puro Kikropo sa poetine Labang kikropo kaya kiti Nang kikropo kaya kiti Nang kikropo heng si doma Minilabang kijopo ke kajin supara Ilibik kang tikine kapahlong para kale Alam neng dokido para jinsosi Akijo pantapilo. Yes, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Lasiwangot labang kajin sopolong Iliin na neking kang chicho dunang Come, let's walk in the truth. Live a righteous life Free from sin, a sinless life A life of purity that pleases God A life that brings His blessings Lokang tiralong puro Kristo yo kikrolaso ahuike Papalong ditango Kristo along hengo Aro kikitang aleng kiti pakete Masiwang mapapel kikande Anong kareba di pango tuminang 2 Corinthians 5 verse 12 along hipubadi Ilike akimi Aso hechik lang tamo Ahui, aban heki chinutetno. Inilapang kijopoke kajin sopara Ilibitang tikine kapahlong para kale Anam neng dokido para jinsosi Akijol pantapilo.